Mu gihugu cya Tanzania ibintu byongeye gufata indi ntera, byongeye guhindura isura. Mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gutangaza ko hateganyijwe imyigaragambyo ikomeye cyane, ndetse yamaze no kuburira abaturage bayo ubu muri iki gihugu, mu gihugu cya Tanzania. Ni imyigaragambyo n'ubundi yari yabaye ikurikiye amatora byarangiye bitangajwe ko Perezida Samia Suluhu Hassan ariwe watsinze aya matora ariko atarigeze yishimirwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane mu ishyaka Chadema, cyane ko umuyobozi wabo witwa Tundu Lissu afunzwe. Act Wazalendo ntibigeze babyishimira. Ni imvururu zakurikiye aya matora zaguyemo abantu batari bake cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba imaze gusohora itangazo rikomeye cyane. Byinshi rero kuri itangazo ndetse n'ikibyishimo muri rusange, reka tubigarukeho mu kanya gato mbere yuko mbabwira mu buryo bw'incamake ari makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haravugwa yuko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyashyinguye abasirikare bayo benshi cyane muri Kasika mbere yo kuhatsindirwa na M23. Aya ni amagambo ya Colonel Wiringoma. Umutwe wa FC23 wigambye kuba ingabo zawo ziheruka gukubita ababaza iz'u Burundi ubwo impande zombi zarwaniraga mu gace ka Kasika muri iki cyumweru. FC23 yemeje aya makuru biciye mu muvugizi w'igisirikare cyayo witwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Uyu ofisiye rero mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X yagize ati birakwiye kumenyesha ko abasirikare benshi cyane b'abarundi bashyinguwe mu mva rusange ikasika ashishitabona mbere y'itsindwa ry'ingabo z'u Burundi imbere ya centre y'intare za Sarambwe nk'uko uyu yagiye abivuga. Hanyuma mu yari makuru muri Kongo kandi reka tugaruke ku byavuzwe na Martin Fayulu. Witwa Martin Fayulu akaba yasabye Perezida Felix Tshisekedi guhishura ibikubiye amasezerano azasenyana na Perezida Paul Kagame mbere y'uko rero umunsi nyirizina bugera ku itariki y'enye z'ukwezi kwa 12 2025. Umunyapolitike Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamusabye guhishurira abanyekongo ibikubiye amasezerano y'amahoro yitegura gusinyana na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame. Nta gihindutse rero abakuru b'ibihugu bagomba guhurira Washington DC ku itariki enye Ukuboza 2025 aho bagomba rero kwakirwa na Perezida Donald Trump. Hanyuma kandi bayari makuru avugwa mu buryo bwinshi y'amakere kace mu gihugu cya Uganda babwire ko Uganda Perezida Museveni yanze kwitabira ibiganiro mpaka ku matora y'umukuru w'igihugu. Nkuko bisanzwe muri Uganda iyo amatora yegereje haba ibiganiro mpaka bihuza abakandida bose maze buri wese akagaragaza imigabo n'imigambi, ariko hakabaho no guhatwa ibibazo bijyanye n'imibereho ya buri munsi y'abaturage mu gihugu cya Uganda. Muri urwo rwego rero ku munsi w'ejo kuwa Mungu saa 3 z'ijoro haritezwe ikiganiro gihuza abakandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, aho abatari bake muri icyo gihugu bari biteguye guhangana gukomeye hagati ya Perezida Museveni na Robert Kyagulanyi Ssentamu wamamaye nka Bobi Wine. Hanyuma rero mu yandi makuru mu buryo bw'incamake mbere ko tuganira ku ngingo yacu nyamukuru, reka mabwire ko muri Venezuela witwa Leta ya Venezuela yasubizanyije uburakari itangazo rya Perezida wa Amerika Donald Trump rivuga ko ikirere gikikije Venezuela gikwiye gufatwa ko gifunzwe. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Venezuela yavuze ko ayo magambo ya Trump ari ubundi bushotoranyi bukabije cyane bunyuranyije n'amategeko kandi budafite ishingiro bukozwe ku baturage ba Venezuela, nk'uko rero byakomeje kugenda bigarukwaho muri rusange. Mu buryo bw'incamake rero ngayo ayakomeje kugenda avugwa, wenda ikindi nababwira nuko FACA cyangwa se n'ingabo za Mozambique yungutse abasirikare bashya barenga 500 rero batojwe na RDF n'igisirikare cya Repubulika ya Central Africa. Kuri wa gatandatu cyungutse abasirikare bashya 545 barangije amahugurwa yabo yibanze ya gisirikare bahabwa n'abarimu b'ingabo z'u Rwanda. Reka rero tuze ku ngingo yacu nyamukuru ivugwa ku gihugu cya Tanzania, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateguje imyigaragambyo ikomeye cyane ishobora kubera mu gihugu cya Tanzania. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zatangaje ko muri Tanzania hateguwe imyigaragambyo mishya nyuma y'indi ikomeye cyane yakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa 10 gushize. Amakuru avuga ko ambasade ya Amerika muri Tanzania mu butumwa buburira abanyamerika yasohoye kuri uyu wa mbere tariki ya 2 Ukuboza yavuze ko mu gihe iyo myigaragambyo yamagana guverinoma ya Tanzania yagombaga rero kuba ku itariki ya 9 Ukuboza, ibikorwa byayo bishobora kandi kwigizwa imbere bigatangira ku itariki ya 9 Ukuboza. Yateguje ko abagenzi bazaza muri Tanzania mu byumweru bike biri imbere bagomba rero kwitegura ibibazo bishobora rero kubangamira ingendo, birimo kuba hashobora kubaho imvururu, amategeko agenga umukwabo mu gihugu hose, guhagarika gukoresha internet, guhagarika amato ajya muri Zanzibar, guhagarika ingendo mpuzamahanga z'indege ndetse no gushyiraho za bariyeri kugira ngo rero hashyirweho igenzura rikomeye ry'ingendo. Hanyuma rero Tanzania yerukaga kandi kuba imyigaragambyo ikomeye kuva tariki 29 Ukwakira nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu rero yasize Samia Suluhu Hassan yongeye gutorerwa kuyobora iki gihugu ku majwi akabakaba 98%. Ishyaka Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi
ryavuze ko iyo myigaragambyo yamaze icyumweru inzego z'umutekano zayiciyemo abantu barenga ibihumbi 2. Icukumbura rya televiziyo y'abanyamerika CNN ryerekanye ko hari abigaragambyaga rero bishwe barashwe na polisi ya Tanzania ndetse n'abandi bantu bari bambaye imyambaro isanzwe, ndetse amashusho y'iteleviziyo yabonye yerekana imirambo myinshi cyane y'abishwe yarengeye ibitaro by'umujyi wa Mwanza ndetse na Dar es Salaam. Kugeza ubu guverinoma y'iki gihugu ntiratangaza umubare wa nyawo wabishwe, gusa mu kwezi gushize Perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje ko yashyizeho komisiyo igomba rero gukora iperereza ku byabaye. Hanyuma usibye abishwe, abanyatanzania babarirwa magana batawe muri yombi barafungwa mbere yo gushinjwa icyaha cyo kugambanira igihugu gisanzwe gihanishwa igihano cy'urupfu muri iki gihugu cya Tanzania, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Ibyo rero bikomeza kujya bivugwa n'imyigaragambyo nk'uko nabivuze yaguyemo abantu benshi cyane, n'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Chadema ryabigarutseho, bavuga yuko hapfuye abantu benshi cyane. Bivuga ko amatora kiba mbere yuko ibyavuye mu matora bitangazwa, byagiye bivuga ko harimo imyigaragambyo ikomeye cyane yasize hangijwe ibikorwa byinshi cyane by'abanyapolitike, cyane cyane mu ishyaka rya CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi. Ariko kandi ku rundi ruhande bikavuga ko Perezida Samia Suluhu Hassan yatanze itegeko ryo kwica cyangwa se ryo guhana mu buryo bukomeye abari bijanditse muri imyigaragambyo muri iki gihugu cya Tanzania. Dutegereza turebe koko nk'uko Amerika ikomeje kugenda bivuga niba koko imyigaragambyo irateguye igomba no kuzaba ku itariki ya 9 z'uku kwezi kwa 12. Nk'uko rero bisanzwe mu gihugu cya Uganda, iyo amatora yegereje haba ibiganiro mpaka bihuza abakandida bose, maze buri wese akagaragaza imigabo n'imigambi, ariko hakabaho no guhatwa ibibazo binyuranye bijyanye n'imibereho ya buri munsi y'abaturage. Ni muri urwo rwego rero ku munsi w'ejo kwa Mungu saa 3 z'ijoro haritezwe ikiganiro gihuza abakandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Abatari bake rero muri icyo gihugu rero bari biteguye guhangana gukomeye hagati ya Perezida Museveni na Robert Kyagulanyi wamamaye nka Bobi Wine. Mu buryo rero butunguranye, Perezida Museveni yitabiriye ikiganiro, aho abashinzwe ibikorwa bye byo kwiyamamaza rero bavuze ko yagize izindi nshingano byahuriranye zijyanye no kwiyamamaza rero, nk'uko babitangarije ikinyamakuru Daily Monitor cyo mu gihugu cya Uganda. Bagize bati nibyo koko ati twabonye ubutumire mu minsi 10 ishize, gusa umukandida wacu ntiyabashije kuboneka kubera ko hari ibindi bikorwa bijyanye n'amatora arimo. Nubwo batangaje ibyo, ariko iyi nkuru dukesha Daily Monitor ikomeza ivuga ko ku masaha amwe nayo ikiganiro mpaka cyari giteganyijwe, kubera aho hari ikindi ikiganiro cyabaye aho Perezida Museveni rero yaganiraga n'urubyiruko. Abantu bati yanze kuza mu kiganiro ariko akora ikindi mu masaha biteganye. Ati gusa itsinda rye rishinzwe kumwamamaza yavuze ko cyari ikiganiro cyakozwe mbere bikabikwa, ariko kigomba rero gutambuka uwo munsi. Umukandida w'umutwe wa National Unity Platform NUP ku mwanya wa Perezida Robert Kyagulanyi Ssentamu uzwi nka Bobi Wine yagaragaje akababaro ku cyemezo cya Perezida Yoweri Kaguta Museveni cyo kuditabira ikiganiro cyitezwe cyane n'abakandida ba Perezida cyabaye ku cyumweru, nk'uko yabibwiye ikinyamakuru Chimp Report. Yagize ati yantenguke cyane kutaza kuko nari niteguye rero rwose, ati maze tugahangana byeruye muri iki kiganiro mpaka. Hagati ariko ubwami bwa Buganda bwanze ibikorwa byo guhotera ndetse no kubuza meeting za Bobi Wine mu gihe cy'amatora, nk'uko byatangajwe na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Ibi babigaragaje nyuma y'uko hakomeje kugaragara kuburizamo imyigaragambyo ya Bobi Wine. Urugero rwa hafi aba batanga ni ukuba rero ku itariki 28 Ugushyingo ikayunga mu karere ka Buganda, polisi yasakiranye n'abashyigikiye uyu mukandida ikoresheje ibyuka biryana mu maso n'imashini zitera amazi, nyuma y'iminsi myinshi y'ibibazo bisa n'ibi mu gihugu hagati. Ubu ijwi ritari risanzwe riravugira kuri imyitwarire y'umutekano. Minisitiri w'intebe w'ubwami bwa Buganda Charles Peter Mayiga yanenze ku mugaragaro ibikorwa n'abatavuga n'umwe n'ubutegetsi, nk'uko Radio France Internationale yagiye ibivuga. Perezida Museveni arashaka manda ya 7 ku butegetsi nyuma yo kuyobora Uganda hafi imyaka 40. Uyu mukambwe imyaka 81, Perezida Museveni wavuga ko ashaka ko amahoro n'umutekano bikomeza kuramba kugira ngo ubukungu bw'igihugu bwaguke kandi iterambere ribashe kugerwaho. Umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi rya NRM wagiye ku butegetsi mu mwaka wa 1986 yitegura guhatana n'abandi bakandida 7 barimo Bobi Wine w'ishyaka NUP, Nandara James Mafabi w'ishyaka FDC, Mugesha Gregory Muntu w'ishyaka ANT, witwa Mbirizi Joseph w'ishyaka Conservative, Kasibante Robert w'ishyaka rya NPP, ndetse n'uwitwa Muyangwa Mubaraka Serunga w'ishyaka Common Man wa Burira, ndetse Frank Kabinga w'ishyaka RPP.
nk'uko inzego zishinzwe imiyoborere nka CIS zibivuga. Ibibazo by'ubukungu, izamuka ry'ibiciro, ubushomeri mu rubyiruko, serivisi z'ubuvuzi, ubwikorezi n'imibereho myiza ni bimwe bibazo birimo kugarukwaho cyane mu bikorwa byo kwiyamamaza mbere y'amatora ateganyijwe ku wa 15 Mutarama 2026 muri iki gihugu cya Uganda. Hanyuma andi makuru, leta ya Venezuela yasubizanyije uburakari itangazo rya Perezida Donald Trump rivuga ko ikirere gikikije Venezuela gikwiye gufatwa nk'igifunzwe. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Venezuela yavuze ko ayo magambo ya Trump ari ubundi bushotoranyi bukabije cyane bunyuranyije n'amategeko kandi budafite ishingiro bukozwe ku baturage ba Venezuela. Amerika nta bubasha ifite bwo mu rwego rw'amategeko bwo gufunga ikirere cy'ikindi gihugu, ndetse itangazo rya leta ya Venezuela ryashinje Trump kuyishyiraho igikangisho cya gikoloni. Amerika yongereye ingabo muri ako gace ndetse yagabye ibitero byo mu kirere nibura 21 ku mato ivuga ko yaratwaye ibiyobyabwenge yica abantu barenga 80. Nta gihamya yatanze, ndetse perezida wa Venezuela Nicolas Maduro avuga ko ibi bikorwa bya Amerika ari igerageza ryo kumuhirika ku butegetsi. Trump yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Truth Social kuri kompanyi zose z'indege, abapilote, abacuruzi b'ibiyobyabwenge by'amagendu, abacuruzi b'amagendu n'abantu, nyaboneka mufate ikirere cyo hejuru ati nk'igikikije Venezuela gifunzwe cyose uko cyakabaye. Ibiro bya perezida wa Amerika byitwa White House byahise bisubiza BBC ku busabe bwo kugira icyo bivugaho. Mu gihe Trump rero akomeje kongera ibikangisho bye, bamwe mu ishyaka ry'abademokrate ntibatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo mu ishyaka ry'abarepublican bo mu nteko ishinga amategeko bagaragaje uburakari ku kuba atabasabye uruhushya inteko ishinga amategeko. Ku cyumweru witwa Chuck Schumer ukuriye abademokrate muri Sena yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X ati ibikorwa bitagize icyo bitayeho bya Trump byerekeye kuri Venezuela birimo kurushaho kwegeza cyane Amerika ku yindi ntambara ihenze iyo mu mahanga. Mu itegeko nshinga ryacu inteko ishinga amategeko niyo yonyine ifite ububasha bwo gushoza intambara. Witwa Marjorie Taylor Greene, Depite ubu mu Republican kugeza mu gihe cya vuba ahangaha cyane gishize wari inshuti hafi ya Trump, yagize ati ukwibutsa inteko ishinga amategeko niyo yonyine ifite ububasha bwo gushoza intambara. Bwana Trump atangaje inyuma y'iminsi ikigo cya leta ya Amerika gishinzwe iby'indege kiburiye kompanyi zo gutwara abantu mu ndege ko hari ukwiyongera kw'igikorwa cya gisirikare muri Venezuela ndetse no mu nkengero zayo. Ibyo byatumye rero kompanyi nyinshi cyane zikomeye zo gutwara abantu mu ndege ziba zihagaritse ingendo aho abantu aho hantu. Nuko Venezuela rero ihita izambura uburenganzira bwo guhagurukira no kugwa muri icyo gihugu. Mu itangazo yasohoye kuwa gatandatu, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Venezuela yashishikarije amahanga, leta zifite ubusugire zigenga zo ku isi, UN, imiryango mpuzamahanga bireba kwamagana bivuye inyuma iki gikorwa kigayitse cy'ubushotoranyi. Kuri uwo munsi igikorwa cya Venezuela cyakoze imyitozo, igisirikare cyaho cyakoze imyitozo mu turere two mu nkombe y'inyanja. Televiziyo y'igihugu ya Venezuela yagaragaje amashusho y'intwaro zihanura indege n'amashusho agaragaza izindi ntwaro za rutura zari zirimo kugeragezwa. Amerika yagabye igitero ku bwato bwayo bw'intambara bwa mbere bunini cyane ku isi bugwaho bukanahagurukirwaho n'indege z'intambara bwitwa USS Gerald Ford hamwe n'abasirikare hafi 15,000. Ubwo bwato naho abasirikare yabohereje ahantu bashobora no kurasa bari bakageza muri Venezuela. Amerika yakomeje gushimangira ko uko kugaba ubwo bwato n'abasirikare ba mbere benshi cyane Amerika yohereje muri ako karere kuva iteye Panama mwaka 1989 kugamije kurwanya ubucuruzi bw'amagendo n'ibiyobyabwenge. Kuwa kane Trump yaburiye ko ibikorwa bya Amerika byo guhagarika ubucuruzi bw'amagendo bw'ibiyobyabwenge bwo ku butaka bizatangira vuba ahangaha cyane. Leta ya Venezuela yemeza ko intego ya Amerika ari uguhirika ubutegetsi bwa Nicolas Maduro wo mu murongo wa politike wo gushaka uburinganire mu mibereho. Umwaka ushize yatorewe indi manda mu matora yamaganwe n'abatavuganwe n'ubutegetsi muri Venezuela hamwe n'ibihugu byinshi cyane ko yabayemo uburiganya nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishimangira. Reka rero mbashimire cyane, mbifuriza gukomeza kugira